na tukiambiriria aikari a mugunda wa Kamau Kirima kuringana na watho uria watuirwo ni igoti maugite ati riu ni mahei kana ni mehereirie gwetha kihonia kuona ati watho wa igoti ni mahete nginyagia tariki 31 mathame mugunda-ini ucio. Aikari acio riu maugite ati ni mehariirie kuriha rita aria angikorwo ni magwitikirio na makiria makiuria athirikari imateithiririe gukinyaniria wiguano na family ya Kamau kana Kamau Kirima handu ha guthamio na kumumororo cikaro ciao iria makite mugunda-ini ucio kuringana na Jilo Kase uria ni muikari hamwe na muteteri wa ihoto cia muingi. Mwandiki witu Chege wa Wanjohi no ikorwo ituhingurira gikunjuro hwaini wa umuthi. Rugendo rwito muthenya wa umuthi rututwarite mwako imwe nginyagia kwa Njiro Mihang'o hamwe na Choka. Guku nikuo mugunda wa mutigaire Kamau wa Kirimori na uria wari muigithia biacara-ini ya migunda hamwe na muteti guku bururi-ini. Ni kumana na itua ria igoti muthenya wa ira rigiathana aikari aria makite mugunda-ini ucio mathame kugikinyiria tariki 31 mweri-ini wa Dithemba mwaka-ini uyu. Bisha iria iratutunga guku ni uthii wa na mbere wa miako ya manyumba, mathukuru, barabara, thitima hamwe na mai. Biacara no cirathie na mbere, andu makionekana kwimathira uboco matakumenya kiria kimakurire maitho. Haha tugacemania na muthuri ti Jilo Kase na agatutariria ati we egwateire mugunda mwena uyu thutha wa kwenderio mwaka-ini wa 2013 mwaka-ini wa 2014 na akiugura tondu kuringana na umenyo wao mugunda ucio wari wa muthungu umwe no thutha wa ihinda magioka kumenya ati mugunda uyu ni wa Kamau wa Kirima. Kwa majina ni Jilo Kase na mimi nilihamia hapa 2013 hapo 2014 tulinunua hapa tukajenga nyumba na tulipokuja tuliambiwa ni scheme, ni kama ni mradi ambapo shamba lilikuwa la mzungu. Aikari aya riu matigitwo matari na wiki otiga kuria thirikari imateithiririe mahote kwaraniria na family ya Kamau wa Kirima nigetha methe kihonia gia thina uyu. Kwa hivyo koti imesema shamba ni ya Kirima, tunajua ni shamba ni ya Kirima, lakini sasa tumejenga, tuko hapa na japo tulilipa mara ya kwanza kununua kukuja hapa, tuko tayari pia kukaa na familia kama serikali inaweza kutuwezesha tukae na familia ili tujadiliane. Oho no maugite ati metikirio kugura ria keri ni makugura kuona ati ni indo nyingi iria maigithitie mugunda-ini uyu na wona mathano hathara ikumatunga. Tuweze itakuwa uchungu kulipa mara pili, lakini tutalipa kwa sababu hatutaki pia yeye mwenye shamba adhulumike. Gicunji kia 10 kia mugunda uyu kiria kirorete o eka 88 gikuite family citanyihiire 900 na othe matire na wiki. Sasa hii ni part of the 1000 acres, lakini hii ni sehemu kidogo, unaona, ndio ambao sisi tulipokaa hapa tukaamua tuitengeneze vizuri, ndio tukafanya bidii, barabara ikatengenezwa, lami ikatengenezwa, stima, maji, unaona. Ndio sasa yetu ambao tunaita East Riverside ni court 17 8 acres. Undu wa kumakania ni ati ona thengia wa kugura mugunda ucio matigana kuheo taito ciao. Ndeto o iria irika gwikirwo wira mugunda-ini uria aikari merika kumomorerwo mwena wa Mavoko. Katika kila sehemu kulikuwa na miradi tofauti, kulikuwa na watu ambao walikuwa na miradi yao, unaona, kulikuwa na viongozi wa mradi. Kwa hivyo hapa kulikuwa na kiongozi mwingine. Ule upande mwingine kila mahali kulikuwa na, hata ukitembea utakuta kila mahali kuna mradi tofauti, unaona. Ndio sasa vile ambavyo hizo eka 1000 hata ukitembea kwa barabara hivi, hao ni watu tofauti waliuza na hawa wetu. Handu-ini ha Muthingi TV, ritwa riakwa ni Chege wa Wanjohi. No aikari